Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation kaladawa ya ulat kejela utatha gatoroy baudai ban aino da kejing menjur ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act arajar kat kendai kenang ban yadai kejela Meghalaya na kejing wan rung kertep jongki bar jela bat ki mendari syagani kejela. Chairman ka Komso Samla Robert Karjarin haka jing kren bat kilat patai kubor haka nyu terik unok pra arajar kat kendai ula ong ba ulat udai ban sngap ya ka jing ai jing mut jong ka kanhun menteri jong ka sarkar jela bat udai ru ban buram ya ka jing sngo jong ki nong shong snong ka jela Meghalaya namar ba ya ki nong mikmat ki bala long ki menteri ka sarkar jela ki dei ki bala syajiet bat ki bala penkup bor hi dau pai ba kat kum ka riti sensyar jong ka ri India sa sinpat ngi dawa na uni ulat jongga jelam khlia budi bansoi no mardor ia katu ke MRSSA amendment ordinance ke bodi ke an ke boya don ya ke bor bot ke itiar jongga lain pemen ke mangi ong mangila dap ayu da ke jing tho ngila dap kerpat yu mar khmat ru bon soi no ikerpat yang samata sin budi bansoi no yang tu ka an namar bakani ke an kan di ke an ke ban yada ya ke jing long kerpang jongi ke jep ru pat kan ke jela ke jongi iki kapor kal abiang ula ada puli lah ada kirnai kemangi ong ni kentai ia baru jingkren bahkan ketak ya kator sim bahkan long ni dapat long kentai i ila ada biakren ila ada pensai kajap dulu kalau dawa ya KLP lah selembak kam semdi ke kam ke badang le khlak tang mengim ta wat ka komiti jung ba bindur ka recommend ya kaju ka high level committee ya badan bentar da baru ki political party berkistaan ka reasonable restriction ya ka free movement kadiga ka EKI ke bala ada pediang da ka sepungku pidon hoj baro nong dia udon ya ka hok ban ya charum sendeng hari ka artikel khat khandai sanpat la kerensai ba kistit kila ban restrain ya ka free movement lada kidon ki kendon bar ka wei ki kendon kolong ban ya da ya KST kata kala saing nginom desu banang ya jerut-jerwat om desu badang ini ya keli ya kaju nama belai ya kini kani baro kala ada sai kani baro kala ada sai KLP kala ada ujor kinon tribal kala ada bujor ya Bengal Eastern Frontier gauti ikut kala rai ba KLP kalongan a parlimen kala ada bekeren bun sin sepang KLP ka parlimen ru kala rai ba ya kajing temu jong KLP kalong paniada ya kitrairi tramuluk tim don kamsu banang ya keren don kamsu bandang ya bandang ya kuslai don kamsu bandang ya keli thamai ya kani kam ka bala de sai ha baro kiliang ka don kam menta ka long stang ban soino bet tingi kerpat uni ulat ba udi ban soino bat ikimi lenti uni ulat ru uni yeng nam ta ki trairi tremuluk jongka jela makhlia uni yeng nam ta ka sur jong ki trairi tremuluk jongka sarkar jela ka close way ki exam tang ya ka tribal area ki non tribal area ki pelaj ka close arle klem pelaj hiru la shu island ba itu ti henry wat lada ki exam ya baro artli ki close habaro artli ki habaro artli ki area bat ka tribal area ba non tribal area kamut pa pat bangi kum ka jam dru ni la safe kan wat hasua bandon ka si biru kharlabun ta ni berkejing dawa LP kalau hasua bahkan mi ka si biru dawa ti ka LP ti kin sadon ki Bangladeshi ki bala ban yo sen na West Bengal na Bihar na ini kila ban wan sane kata jing isha ber kin yale hiru ban wan sane na beli kan ni ka jan bat ka Bangladesh tinggal langsung thu lupa na ka jinglong ka jingman jongka fotografi la ni ka jinglong ka jingman jongka jingelong kaput ke jongi bat ka Bangladesh kini le ban don hasnda hi bat ka Bangladesh bat kata ka dei ka mekhlia ba not isi bar hui plus West Bengal ti nat ka daw ngisu thu biang bawat la dala exam ya ka CAB hi bar hui la exam na baro artli ki close ha baro hui ka jala mekhlia kamut pat ban ong ba ngilahun ni hab don kampat sa ka hui ka kaban yada ya kini ki bru bandrung sa kajala ka jongi leng ba ka LP ya bang ti ladala exam ya ka CAB hi bro ko wi kabadon kam kalong ba ka wan sa ka LP lada kam pat wan ka LP kemot ni pat sengai
ni 4,5 squat bukan saya dah kata tila dah kasorkar jala kalau dah kasorkar kimi ke exam ya kam khliya hi baro koi ke exam ya kam khliya na baro artili ki close hi baro koi ru ka jing yakhi ka jungi kadang ya chakmat namar kumungi ong ba nila da POE la slemba wat haswa ka si biru ki dakhar ki labun non tribal ki labun ki bari bar jala ki labun pat ka jing dawa LP ke kala don nadu la slem kam di syu ke batamai ti kadang penting baik ka jing dawa LP nomor beli ku mo ong pi kampat don full protection wat lada la exam into tu claim ka LP sekeniraan ngila de ajin thok ngila de delegate ru governor ngila kendu markamat hadu menta kasngiru klambat pas tilada unang pending susu ya kini gijing yu nadu sekena kong la don ka program om tang persya ya ka CB ri persya ru ka jing le menti jong governor amar ulapan slam ya kena gijing trang jong ngajalahi berkawi ban ya wan pas lada kita kinomi khamat ki mengingi jet kila ada menjur udi mu ubah ban bat kani ketiga reason siapa ba kinomi khamat ba kila menjur dan menteri kam ya kani ya ungi klaim jit mangi ke supha ada ka sarkaran dia la ni supha presiden tu udi ban buram ya sentiment ka jongi kin udi ban buram ya udi ban fight for the interest and for the right jongi tribal area kan haba udan haga tribal state udi ban voice lani udi ban represent ya ka voice ki indigenous people kan haba udan haga jala ka jungi ni khlambong mangi de ban wan rai uang ni udi bau suan hi katang dia bersungtu ya kata jingsha ngi sujit betangi ke mele ngi pendep ya kamram makini ke mele mentaki ki ayat ka bor hangi tinggi request simpat u governor ba udi ban pas no ini bil udi ban respect ya ka sentiment jong ki indigenous people jong ka makhlia udi ban respect ya ka demokrasi ya ka bangi la democratically elect ya kini hibru bakin syong u konrad ki jong ba pastun ki minister boro ki claim letting tu claim job election kap job dak election ta baga jing job election ga jong ki kelong baki kular baneda ya gari baga cep riu ta om don weiru ki minister ba syong handim ta baile election obala dengan job kan penjot ga cep mru om don ra weiru ti ha baki job mentai kala don ha bor kila tri la kam who is this governor to stop that ya ta voice yang ka majority la ni ta voice jong ki indigenous people of the state tinggi request saya simpat ini governor mau udi bersungtu ya sentiment udi ban respect ini udi ban pas no ya tu yang RSSE amendment ordinance ada kan